Isabu mriangwa mrongomi hauna tano, midzi ya Lawi. Bwana akinena na Musa kuko nyanda Moabu, kanda ya Jorodani, akivuka kula Jeriko akimwamba, alagiza Israeli, maape Alawi midzi ya kuishi, na ndiso kuidengerekayo midzi, kulapawo urithi mandio apa. Yo midzi indakala ni hatu hao hakukala na ndiso zao, zindakala ni kwa utuwa ng'ombe zao, ng'onzi na anyama wangine. Ziriahu ndiso mdizo apa Alawi, zindakala na uroa mita 450 kula ukuta kudegereka upande zosini za omuzi. Konze ya omuzi munda apima mita 900 upande wa mwamboroa zuwa, mita 900 upande wa mteroroa zuwa, mita 900 upande wa vuri, mita 900 upande wa maka kudengereka omuzi. Zizi zindakala ndo ndiso za yo midzi mihandahu kaiza yo midzi mdapa Alawi indakala midzi ya chimbiriro, ambayo mtu andiyelaga mtu anadima kuchimbira. Kidza mundangeza midzi mingine 42. Kwa jumula Alawi mdapa midzi 48 kule hamwenkana ndiso. Midzi mundiyo apa Alawi kula yayo nti indiyo halwani ya Israeli indalajwa kulengana na urituwa mbari kila mbari yenye midzi minji mundahala midzi minji, mbari yenye midzi michache mundahala midzi michache. Gonya Bwana akimwamba Musa, nena na Israeli uambe, mundiho vuka Jorodani mungire Kanaani, mundatsagula midzi ya chimbiriro, ambayo mutu andiyelaga manzi iwe kwa bahati mbii akale anadima kuchimbirira kuko kundakala ni kutupa kuchimbirira mutu ambaye amalaye kuriza kisasi, ili ye mutu ariyelaga asilagwe mhaka ahukumiwe mbere ya rotunganano. Munda laja midzi mihandahu ya chimbiriro, munda laja midzi mihahu nyangamoi ya Jorodani na mihahu ko Kanaani. Kidza mutu akipiga manzi iwe na iwe hata akimalaga andahalwa kukala ni malagi, iye malagi ni lazima alagwe. Mutu yeyosi akibira kiya cha muhi kidimacho palaga mutu na atikipigira mutu na ye mutu akifa, mutu iye ni malagi na lazima alagwe. Andalagwa ni mumanyi yoyosini wahehi yaye ariyelagwa. Akimutungana andamalaga kwa kuriza kisasi cha mpakwe ariyelagwa. Kala mutu adzakala akimsukirirwa mutu mungine na akimsukuma hedu akimutsuhira kitu kasidi na ye mutu akifa, hedu kwa hamene akimpiga ngumi hata mutu akifa, mutu iye ni malagi na lazima alagwe. Ela mutu akimsukuma manzi iwe kwa gafula na kamumenere hedu kumsukirirwa, hedu bila kulola akitsuhaiwe rikimupiga mtu mungi na ye mtu akifa, papo kalani ye mufa werekana udu naye na ye mutsuhi naye waiwe pia were naye kamtsukuririrwe. Uo mutungano undamula kahiza ye ariyelaga hasio kukusudia na ye amaleku kurihiza kisasi kutuwana na sheria zizi. Mutunganano undamakola ye malagi kulapa iye amale kuriza kisasi na undamuuzia muzi wa chimbiriro ario chimbirira. Aenderere kukala kuko muhaka ye mulombe mbomu andiye magirwa mafuha maeri afe. Ela ye malagi wakati wosi akijeza kuvuka yo mihaka ya muzi wa chimbiriro ario chimbirira, na ye amale kumriza kisasi amone nze yawo muzi. Iye amale kuriza kisasi anadima kumalaga ye mutu na kandakalwa makosa gakwalaga, kwani ye mutu anaviria kukala kaiza muzi wa chimbiriro muhaka mlombi mbomu afe ndo au ye kwao. Amuri hii indakala ni sheria kwenu na vijazi jenu vyosi wokosi mundiko kala. Mtu yoyosi ni andiyelaga mutu ni alagwe na ushahidi wa zaidi ya ye mutu mumwenga, kwani ushahidi wa mutu mwenga kaudima kumuhenda mutu kulagwa. Musikubali kuhala kore pakumala
koola roho ya malagi ariye hukumiwa kwa lagwa. Muthu iye ni lazima alagwe. Musikubali kuhala kore kwa muthu yoyosini ariyechimbirira mudzi wa chimbiriro ili mumuruhusu auye kwao kabila yaye mulombe mbomu kufa. Musihenze nsi mukalayo ikakala kholo, kwani kokwalaga kuna ihenda yo insi ikale kholo. Na kakuna sadaka yosini idemayo kutsusa yo insi isiyokala milatso yaye malagi. Kwa vizho musihende yo insi mukalayo na nikalayo mimi ikakala kholo, kwani mimi Bwana ninakala hamwenga na Aisraeli. Ni hayo tu.